haturu sirnia oing ka sirnia ising ne itahare hu sidok ne atu dehen ema laos hanasan kabur hela tharen sa kabur hela então iha kalang ida hau desir hakara ka tu fila hau tu fila tam hau senti la confortável ona ho situação dane mas be iha oras ida oras surat. Bom dia, boa tarde, boa noite para colegas será hotu nevesei na fatin sintonize heita ni nia canal YouTube e ne ita sei kokot explora bara kliutan e assunto neve interessante no assunto neve durante ne ita acompanha da bara jovem sira gosta no hadomi ida ne maka liga ho natureza ka emadiang ailaran tuan sira então iha itania discussão hoje ita iha mau Antonio Julião Rodrigues neve iha ona nene babaing ema volumos ema nesang jovem ativista, jovem barista, jovem ailarang ne kata que neve gosta halo hiking, camping buat ser hotu. Então ohin ita karakat dada lia honia kona ba morisi ailarang ne hanesa nebe o insa sai jovem ida nebe iha inspira nia colega sira mas inspira mos ninia an iha contexto ida ligação ho natureza. Oke motoi senti dia kalai dia foi mai husai larang kalai foi mai husi laleia quase horas ida halo viagem todili. Ok, so montoi ne barakliu hanesan barista nia serviço ia café boali ia laleia haufier kata colega sira barak hatene montoi então ita mai hamutu ka ita hare hamutu o insa montoi na experiência hiking mos experiência trekking experiência barak liga natureza no nebele saimos informação ba colega sira kari kursi temos kole itong kona ba SOP no prosedur sira modelo sira nebe ma kita ba hiking ita bana ba iha ailaran sira ne ho qualidade mas vemos garante ninia segurança. Ok, então montoi bele certo ho ita no colega sira kona ba muris nudar jovem nebe gosta no hadomi hiking muris iha comunidade mas vemos iha natureza nia kalarang kan let ne wensa dia obrigado anesan jovem ida nebe maka sempre gosta hak besikan ba natureza gosta besikan ba comunidade liu iha natureza nian durante ne natureza ne dia mas vemos iha balong be maka fatin balong be maka ita dehan lulik mas be las nifia kata ita labele ba mas be ita bele ba ho ita nia experiência ita na mentalidade balong ita bele ba mas be iha fatin be mak quando bandu se ita labele ba berarti ita tem que hatene an wanghira ita futi decisão atu badet. So itu significa tem que preparaan ita tem que prepara mentalidade, prepara ita nia físico antes atu ba hena ba. No durante viagem hau hak basic ama natureza ne iha tinam barak. Hau husi 2015 tohin loron hau se na fatin gosta ba toba lá o grupo lá o emana rua na tolu dala rumah mos mesak hau mesak botoba iha fatin balon agora barakliu iha laleia hau sempre mesak halo camping ulu biasa bara melau dala rumah mesak camping iha fatsuka ulu depois dolokuang mos dala rumah mesak iha napa então ne hanu experiência durante ne hau senti iha buat barak tang mak hau sedok bele fating barak ma hau sedok descobre maybe hau se koko atu lau na fating ori hak basic amba natureza so wain ramantoy yang tinam barak ne iha natureza ba montoy natureza ba montoy ne saida tama samak di sidi hili sempre berkeliaran iha fatin sira ne bema na kuno ho paisajen dia natureza ne individual hau
bahau natureza nasa ina nida. Ina ngida nebe maka Fomoris ba ita hotu, Fomoris ba ayoan hotu, Fomoris ba bot furak nebe maka iha liliu hanesan animal fuik sira no ai hori sir nebe maka iha larang ne husi itenia inan. Nebe bahau natureza hanesan ina ngida nebe maka belemos kura haunia mental, kura haunia saudi asa biasa mede halo terapia antang bahau natureza ne lolos ne bahau inan. Okay, ne tambah ita konsume buat barak ne mahusi neba mabemos wahira ita mesak ho kolega siraga ema barak dihan kata wahira ita sidadi barulho ita tenki ba iha fatin nebe hak matek iha anin fresh ko iha paisaje nebe diak ne healing kura ita wahinsa tambah sama ida ne saya hanesan kura nebe diak ba ita ema when hira ita hak basic amba natureza ga ita halo healing ga ita lau mesak oho kolega rua na intolu ita bai hanovane ne ita doko na husi barulho antang iha tempo ne ba iha minut iha horas ida ka horas rua when hira ita hamutu ki natureza ne ita senti kata liliu ahani experience individual mas ka ho kolega sira mai be hau senti hanesan when hira hau ba camping ga mesak ne hau senti hanesan mundu ne hau niandet. Okay. Tambah iha napa hau mesak maka iha momentum hau mesak bele senti kata hira hau dok sidadi nene hau betul senti damai hau senti pas hau senti idane lastifia kata hoto tu bele heta no saida mak hau senti iha partai balong hau bele hakere ka hau bela hasai foto mai be iha buat balung nebe maka hau senti hau la precisa fosai ha publiku hau la precisa hau la postingan antau idane fila ful baya malidek na experience ya maske ita lau barak lau ema ruaka ema tolu mebe hira tungo no bauna iha faten camping nene fila ful baya malidek nian atu halo refleksam bani angne hira doku se sidade nene hanoin positivo sera mak ni heta para hira ni fila depois de ni fila mai ni bela continua fal ni actividade hanesan bain idata iha parte damos idane hanesan halakon itania stress o itania kolen durante el servicio kole ita hanoin barak antau diklu ita hili dalang ida ba camping na sa hili ni da para kurati itania stress ne ha menos itania stress bele halo musta ni kolen ne lakon iha kalan nida when hira ita mundo ko natureza uluk kano how mos camping ne dalam rumah mos experiência camping mesak iha fatin balo iha forroletem balo no perguntas nebe ema barak husu bahau kata tamasau latau ba camping mesak no mos perguntas follow up selok sira husu dehan será que ita comunica o insa comunica com a natureza nessa né ne haus fali ba montoi o insa bele expressa ida né hau kulio baseia bahon experiência rasika liu iha fating nebe maka fating hototu iha ni nai fating hototu iha ni nai fating hototu atau lulik kala lulik ne depende mai be significa kata fating hototu ni iha ni nai o insa mai tatu comunica ka o insa ita tau kala tau pessoal hau la tau tambah saida hau la tau tambah hau bele hau nian rasik hau bele koko atu comunica hosira liu husi hau nia fuan liu husi hau nia hanoin rasik mas que emade yang kata dalam rumah ita balung wanira sirheta hau sirdian oba bertapa kare ya lili hon experience ya kolega los que tal oba bertapa kare tamane mo ko sempre lau mesak mai belai sebenarnya natureza ne wanira ita hak besi kamba siramos simu ita podia se wanira ita hatudu ka ita ni komunikação nebe maka la dia ou itania hahalo kruma nebe maka ita hatudu ya momento ida na bala dia ya parte da bele intinya emang dia heroes ya ita halo interpretação badak nan sana se hau ba emani uma hau ema fom ba he uma ida
kolega ida lore hau bani ni uma larang nene dehang katak ni inan aman serne sir la gosta tolok sir la tolok emala la gosta tolok la gosta barulho então hau matang fong hau hatene sir ni regra si huma larang ne hau ba hau tolok hau barulho no ne con certeza la familia la con certeza la familia la contente hane san mos ho natureza okay. When hira ita barulho ita tolok ita loke música barulho então tidak secara langsung niat tegur ita kan ya ita nene dalam rumah modern liu si buat ada kesurupan liu si denai dan apa maybe se hau mesak hau hatena wen satu kualia liu si hau ne fuan liu si hau ne hanoin so hau kortale so alin di tenia atitude dia halok dia nel ausiti hai larang mas si hamos itena sociedade atu itamos la hetan la siente ofendido e hoi masiluk ne atitude mos maybe exemplo comunicação além de atitude exemplo nessa ita comunica o insa foto que exemplo nessa ne comunicação com natureza okay comunicação com natureza liliu bahau hanu maneira rasik ohira hau tohe fating nova hau sudah monta hau tenda hau tur dadai istia hau sempre uso licença okay né hau nia costume hau sempre uso licença hau sempre comunica dan fo tempo bahau iha ora sidane bato avan hau karak descansa hau karak senti hak mate ihane hori senti iminia doming iminia presença ka ho criação nebe maka iha no hau karak iha kalang bana kidane hau karak senti hak mate hamutu khoime então ne ida lokena hau ba hau tem que uso licença ulo depois de kalang no hira hau Tuhan hau tem que preparar hau tem que preparar mas bene baseado bajo una experiencia así las significa kata ema hotu bel halo tuir saida mak hau kualia una experiencia tau hira kalang hawa Tuhan hau tenki tau hase hasa model hase aqua kikida ou like kopu ida ho hahan rumah hau tenki batau iha fating ida hau sempre convida dan mai tahan hamutu idane hau preparo mas que la dia cliu la bot liu mai be hau reconhece kata kalang idane imi fo tempo mahau atu bel hamuntu ku imi idane hanesan agradecimento ida ba ita Tuhan hamutu okay então idane iha hang kalang ne costume idane hau sempre halo depois de hau fila when hira darsan hadermai hau fila hau sobut hanesa san hotu hau sempre husuluk desculpa okay desculpa tamo dalam rumah tanpa sadar kita bele hak foda ki minuto balo kita bele kulele fuan sala tamba ita mutu ko natureza liu iha 12 horas mai 1 hora mai 2 horas nane iha buat balung nebe maka hal-hal positif negatif nene iha musuh iha tempo kalang hana experiência sempre hasor sempre então da rumah ita hak foda kita bele tolok la controle ita bele hak foda kulele fuan malte então hira how to feel how tenki usu desculpa ba fating idane ba nain ba natureza aku se desculpa karik iha horseik to horkalang hau kata halo sala rumah ka maybe idane laos hau makakarak dalam rumah hau fora tanpa sengaja maybe antes hau fila hau se desculpa ba oin fating ne se hak matek falana sampai bain tambah hau nia horas hak matek ne usi horseik to oing ramata ona hau fila ho hak matek na fating acompanha hau to hau ne fating hela okay so untuk pernah acontece kalah nessa ita hase sira ita bolu sira mai han mai hemu hamoto bacane de repente otobat dia one hahan da desan mai hahan sir nebe la tau basira kalang ne lakon hotia ne iya kale idane la iha mai be idane be mak hau hetan ne hana sing ha fating balung dalam rumah ita tahu mosu maine laos ema idane ema kau sempre suru lalu iha rai fuik sira uluk fatsuka sedauk halo mudansa anesan finalize agora daun 2018 19 sene dokos comunidade então hira kalang hau tahu hang liu tia oras ida oras ruan sene oba fale la hetiana mosu mai primeiro busa animal busa makmai busa ida mai hantia batia
Mas ni mai lah hang hotu rahir itu. Depois asu ida fale. Asu da mai fale. Então haunia hanoing ne orang sana. Karik siramak. Karik ida ne sira. Tuir haunia Interpretação. Karik ida ne sira. Ou sela ou sira mai husine be. Tamba iha dokus comunidade kale. Mas be ida la os iha fatu kare. Iha la leia fulang hira kleba hau mesak mo sana sana. Wan hira hau tau mau sumaina dal rumah sempre busa ou asu. Mas be ne dok mo sus comunidade. Ne dokus comunidade. Então, mas kata halo asu fuik busa fuik iha kan. Kalau asu fuik ho busa fuik hau naing na la besi kema. Okay. Ya, tamba iha timor animal sira lilian sa asu fuik ser ne la iha. Ita nunca hetan. Nebe hau nia fear ne idane kata bo dala rumah sira mak mai. Nos ne tuir hau ne experience ne. Yeah. No, idane mak foto idan idane ne ka laos ida momentu mesak. Idane laos. La idane foi na laos. Foto mesak na hau la momentu la halo publika. Tamba hau asa oing hau denten na dalam rumah hau lao ya fatim balung nebe mak hau karak publika. Balung nebe hau lakoi publika tamba ya experience nebe diferente. Okay, so idane ihalaleya mo. Idane ihalaleya tama ba foho pertensi limang karuk na laletek asir na ba narang lindere. Ne hamos dalam rumah hau conversa iha cafe hamotok montoi mos dala barak liu hatene wahiri ta tuba fating ida no iha fatin ne bai tamos koko explora fating ne ninia origin fating ne mahusene be tambasanya narang hanesane. Por exemplo, idane narang lindere. Ne iha ni historia galai. Idane la iha. Idane tuir historia nebe mak hetan asan historia uluk nian. Fohone salah satu markas ba tropa Portugal nian iha tinang hirak liuba. Ne hahu tuir historia hu sikatua sirena ba. Serdang ne fatin tropas Portugal uluk halo sirene fatin Raya Armada ina ba. Halo sirene pos ina ba. Ni ya tempo antigo le. Tempo Portugal ne. Sí. So ne agora mos ninia be shape ninia modelo ne se ina fatin. Nia fatok sirene be maka sira uluk forma ina ba ne to agora se iha. Iha leteng ne se iha sirene fatok. No mos dala indane be mak uluk kriya ho se Portugal rase. O tania avo sera antigo ne. Dalang ne se iha no ho fatuk ne be maka se hanesan naba sim mebe tamba agora dut Morris Barak Morris Barak então ema la bela se suna ho carreta ho motor so ita bele lau ainda ita fila fale ba discussão hoje se wahirita iha natureza Barak ne ita além de ita ne comunicação diak montoimos experiência rásica colega sira wahira sira ni atitude nomos karik sekali kita ladung comunica dia saída mak acontece dala barak liu experiência timor jovem barak agora hahu halo camping buat serne hotu saída mak itahno india liu kalau ikus ne hau lahu kolega karik ho kolega nabe maka antigo ya hanung kala ho kolega ser nabe maka foi hahu laos foi hahu maksudnya ida nabe mak hau la conhece ida nabe mak hau la dung toman hau la koi lahu sira laos tamba ida emang ita lau tem que buka emang nebe frekuensi ya então penghira hau lau nana hau hili emang nebe maka hau tomang ngona ita lau bebe kana para tohina bane ita la atrapalha malo então kono bangsan wan satu komunika ka emang direknya attitude ne biasanya wahira tu saya na husi lokasi ita tu bana fating jana nebe kita decide tu bana hau sempre fohano indana orang tabahin apa hotot ne andet lefo anda nabe mak kita bela kolia ida nabe mak kita la bela kolia ida nabe mak kita bela halo ida nabe kita bela halo itu hototu edira katene direct ne ita la bebe kono nebe ema direct tem que controlan emosi quando hetam buat rumah karek bela fo hoten hau quando hetam buat rumah hanesan buat selo dalam rumah im hate ke sala buat rumah karek la bela trauma nabe tem que komunika la leso hau laosa hau mak hatene liu maybe hau iha maneira balong nebe makanan soing hau dean hau hira hare ka hau sente buat ran sane então hau bele koko atu kuliah usa hau ne fuandet para buat serne bele bafal serne fating atu la bele hatu duan ba sira selo ya so ita hare fila fale ba quantidade
Aku si 2015 tomai ohin loro né, mais Sim. menos montoi lau e a natureza ba buka ar fresco no mos incluível camping né, mais menos random né, na hamuto kira. Atau Essa random, secret. si secret how knowing how bele dehan liona husi 100, 200, bele liona husi 100 baleten 100 Intinya baleten. 100 baleten lah tambah how nunca sura tambah nelos kompetisaw nga may ba idane o insa prita tu bele se entide momento balong hamutu ko Yeah. natureza idane idet Yeah, so no, por exemplo, iha ramelau. Ita badal hira. Se bele conta. Mínimo date, lali ka máximo. kalau ramelau se mínimo liune quase 25 ou 26 son. Okay, ne mínimo. Ne tu mana tambah hahu lá primeiro ni 2015 ni saramelau. Okay, ha Sim, depois de atividade sel depois baramelau então o sirane oportunidade hawa tene na dala no satu ba então ha começa mesa dala rumah ba mesa o colega nan rona tolo depois ba mesa dal rumah ba hela lorong ha ba quarta dal rumah domingo fila ba quinta domingo fila então tempo clear nene how bar clear ne how hak basic kan lolos nene how decide hakar basic los ne hira how bahal le taramelau Okay. então hawa karak koko atu buka tanfa selo Okay, ita fila fali ba ohi ita kuliao na ito ang liga holulik. Ohira montoi ni experiência barak challenge bot liu desafios bot liu ohi ita liga ho fatin lulik hasoro niya sa fatin sirna be itabane ni niya nain besar na mahim etc. Niya desafios bot liu no ni proseso komunikasyon ko na balulik ni halunsa. barak liu bazai bahan ya experience rasi liu iha ramelau when hira hau ba iha quarta la quinta salah to iha kalan lida hau decide tu fila tamba iha kalang na ba hau mesak no iha ambiente ne be maka mo sumai ka madehan rainaing ka hatudu siraninia mas que la los liu maksudnya haturu sirnia oing ka sirnia ising ne itare hu sidok ne atu dehen ema la os hanasan kabur hela tarian salan sa kabur hela então iha kalang ida hau decide hakara ka tu fila tam hau senti la confortável ona ho situação dane mas be iha horas ida restaurant depois de idane hau rasik kontrola haunean hanoi hau halo no fon hak mate no hau komunika hau maneira rasik no hau sempre dehan hau maila satu koko ini hau maila satu buka bot rumah ya imi maybe hau mai hakara katu senti de atau senti momento balong hamutu ko imi liu hau mai hakara katu halo haunia peregrinação ka haunia oração ba no senhora ramelau hau mai mos no hau sempre oingra baramelau acontece ansane hau sempre dehan kata hau tauliu no senhora ramelau ne iha leten liu do que buat ser selo tamba ema barak baramelau tamba no senhora laos tamba rainain sira mebe realidade kata sira maknain mebe itema ne peregrinação bane objetivo to soro no senhora la to soro sira então hau sempre comunica hau ni maneira rasik wahira iharamela hau sempre den hau mai los tamba imi mebe hau mai tamba hau karak hasoro hau karak halo hau ni oração ba nossa senhora ramelau mebe la os tamba imi se karak se fohone mak la tau no senhora ramelau pasti ema hoto se la mai hanesamos hau mebe hau respeito imi hau reconhece imi kata imi maknain tamane fo tempo bahau ou bele hadokan musi hau para kala indana hau bele descansa matek to domingo hau bele fila então kusi idane hau força fale hodi batal te hano decisão no den hau tem que fila abanda der mas bele depois de horas hau bele controla hau bele comunica fale então hau bele hela hena bato
domingo maka foi em fila rodia. Yeah. So, o conceito de comunicação natureza, nomos natureza, ninya nain, ninya mahen sira, ne barak liu dalam rumah ita dia força emaniang, poder ita emanian, untuk hal tok ne diferensia, tambah sama importante atau ita controla ita ni ano, ita bele força ne ba ita ni an, kata natureza no niya mahen hoto ne rona ita, bele rona ita. Laos questão tau, mas respeito no rona, né? Também é comunicação né lao. Anasan ne, liu ita ba iha natureza, hak basic ama natureza. Mas que ita ema pessoal da rua, dalam rumah, ita iha força ya. Ita iha hasan, ita hatene ai morok balong kono ba idane, o ita bele kuliah komunikasi liu si ita nia background. Dalam arti ema balong nebe maka meta organização balong sira bele usa sira nia sasang nebe mak sira hetan iha art merce sira bele halo komunika mai be bahau idane solução la iha dala barak liu bahau nia experiência rasik ita soru natureza ita la bele usa ita nia força ema hanesan ema ita bele usa ita nia força to soru sira ita nia força la to sira sira ne força boa li falita. Mas bem o conceito ida quando para poder ema. Ita nia maneira comunica né ida ita ema tem que haraikan. Ita ema mak tem que reconhecer kata kita salah no ita tem que husu desculpa. Segundo, ita tem que lá ter conceito ita ema católica né. Ita sempre dejan kata how mak criação nebe perfeito liu. Okay. Do que imi. How maroma cria honia is ho maromak nini ilhas rasik. Imagine ya. Imi lah. Imi maromak tahu para tu hende. Mabe ema ami kahau maromak tahu para tu hak basic an bele bayar fating nebedet ema hotu hatene. Mabe imi lah. Mabe idatang maka saida maka imi hatudu imi musumai haul hare. Imi hare hau mabe haul bel hare imi. Mabe hau fier katak imi iha no idane iminia fating how na fating husu desculpa karek iha salah how na fating haraikan tambah how força la to atau soru imi maibe how so iha maromak nebe maka asliu para tu bele hasoru imi intinya ita tem que haraikan atau hasoru natureza ser itu label usa itane força mas que ita força ihamos declare right ya insana Tama wahira liga ho lolek nomos mahene itamos liga ho buat tidak bolo rai fila ga ita lakon iha ai larang ne experiência ho tu kala kono ba idane iha jovem balong ga iha ema balong nebe maka sira la fier conceito da den rai fila mai be bahau rai fila ne iha sewing hira emane dehan la iha tamba nia sedap hasoro o dalam rumah nih hasor mus nila senti dan yang sarai fila. Maybe how sedap hasoru, maybe how fear kata idane iha. Tambah rai fila ne iha timur kontes barakona, nomos iha hanesan how nonton, ema iha Indonesia mus, ema barak nabe maka basic ama natureza ne, iha barak nabe maka cria konten, no sira sempre dengan kata sira tersesat ya. No ser lava lang mai fata internet depois de comunica directo ser fin bele fila fale então ia timor mo siha dalam rumah ema balong hasoru baseado ser experiência rasik mas be itania costume quando rai fila biasa ema sempre dehan ita bele fila itania farune laran sai iha maneira selo ita bele comunica comunica hanesan ita husure dehan kata okay hawa karak fila fale bahane faten haturu dalam bahau perhau bele fila bahau ne fati. No ne significa kata wahiri te liga ho natureza, comunicação ho natureza, itamos precisa prepara mental, prepara iha conhecimento na tom atau comunica, né, refleta nomos reconhece itaninia mahing rai no fati ne beta baninya. Então, além de né, itamos iha tan maneira saída preparação saída iha termo selo tema dengan SOP montoi bele hanesa ema nebe hiking barak ema nebe muri situação sir liga natureza barak necessariamente te precisa saída. Okay,
se SOP tur haunia an rase ka haunia preparação rase ko hira antes hau to halo viagem liu haunia físico primeiro então antes semana ida ka semana roha watulau hau tem que olahraga liu haunia maneira olahraga hau sempre halimari hatasi hau ba tasi hau tamat tasi neto haunia ain tur depois hau halai hatasi nini ho maneira hau tem que hain tur dene treino haunia físico para wanhira hau lao hau bele iha força nebe que hansan bahia fating maliring garek hau bele force hau na fating força ou hau lao kita hau kosar sai bara garek no hau bele na fating he físico de nebe que normal no stamina full ya então hau ni maneira hau tem que olahraga hau prepara semana idala semana rua e depois consumo hahan wanhira hau tu lao tem que prepara hahan intinya hau tem que durante wanhira hau olahraga ona hau tem que hemu nuben hau tem que hemu mos jus kalang hau tem que descansa ho dia então dane treinamento ba físico ne wanhira antes atu lao na idane importante los e idane obrigatório ba ema hotu quando atu lao tem que preparar lo que tenia físico sim ida seluk itania mentalidade para atu hasoro situação serang sohen kuliah kono barai fila ou kita penampakan rumah saat kita mau sukare no mos reconhece existência de uma agência e raine sim idane ita tene mentalidade ne importante los para hira ita bahna ba ita bela controla ita ne anrasik nomos ita bele setala grupo karek ita bela controla ema hotu nebe mak iha tene soring ita bela controla hosir no ita bela comunica dia com sira no ha corta então não ne significa kata atu decidi atu ba camping atu ba hiking atu sesu cidade nia barulho ne significa tak ema ida nebe matulau ne tem que decidir oni consciência rase klabele rame-rame makba ono kole convida hau então hau ba lahare kata prepara condição será assim kan acontece bara ko jovem sira lili uluk hau itamos experiência nessa nega ita fofom parece que ita ladong iha informação bara ladong preparado sim idane ita na experiência hotu antes agora sane maybe uluk ita lao ita la prepara maybe tempo mudança estamos tem que coco atau halo mudança ba itania vida aventura dan então eta importante los bahau ne maka itane físico ne itane saúde mental segundo itane equipamentos bahau parte damos da ba camping ne tem que lori itania sasan tuir fating ne bema kita toba misalnya fating todo hau ba maybe ramelau ne mak maliring ramelau fating paling maliring então se ita ba fating maliring sana ita tem que lori itania peralatan ne mais ou menos bele responde ita iha tempo maliring nian então hau tem que iha tenda ida nebe dia tenda ida nebe que bele responde depois hau tem que iha matras hau tem que iha sleeping bed nomos hau tem que iha jacket ida nebe que bele tahan hau iha tempo maliring para wang hira karek maliring ou udan hau bele salvahan nian hau bele salvahan nang situação serere então wang hira hau fila fali mai dili hau viagem mai falu siramela hau fila falu mai dili mos hau ne condição na fatin dia tambah iha tempo malire hau descansa hu dia no hau la sente malire inda no beke halo hau bele drop fali ba hau ne saúde então dene itane equipamentos nemos pintin wang hira ita tu decidi atu ba iha ramelau ka kaulaki ka matebian então ita tem que preparar itane equipamentos itane saúde mental nian nomo saúde físico ni point tolu ne importante los ba ema hotu nela os dehan ba haudet maybe obrigatório ba ema hotu tem que preparar idane tamba ita tahu ita kuliah kono ba desastre ne não é mistério ita hotu laut lah tene desastre atau acontece maybe kalau tidak salah tem que preparar itane anu lo para ita bela controlar itane risco balong intinya ita tem que preparar itane risco balong para buat rumah ita bela tene hela itane anu condição mas halo bela lau le hau tem que toba bele horas tua depois mak hafen bele lau fale então indane dia cleo antecipa antes ita hasoro be risco desastre ta monu ba tohar
nemos da terus mate liumos inangaman será la combo nebe hawonoin SOP é importante buat tolo nebe makuhin ita kuliah é importante ita nia físico saúde mental nia no mostra equipamentos hotu dia é importante los ba eman nebe que hakara ba basic natureza kau halu vida nessa ema adventura é importante los point tolo nomos liga fila fali ho por exemplo ho hahan lao sem ho hotu físico nebe dia katuk tara pasta nebe bot ho hahan bara ka ropa bara ka Potruma nebe na kono i heite ano ita dalla ruma senti la fohone sa fohone te senti capaz tamita senti nessa adventura duni então ia montanha sugestão cada la barak na experiência hahan ida nebe simples mebe bele fo força no hemu nebe simples mebe bele fo força ga força ita stamina ne saida okay pessoal how tene how nia hahan serama how tulori no be seda maka how começa consumo liu be ya então menghira how kono bana how sempre prepara liu maka hahang nebe hanesan hot coklat hanesan bemben barak liu how sempre lori bemben tamba ita hang bemben nene tahan itania hamlah e depois ita hang bemben nene salah satu nebe maka halo ita lau dog mas que itania stomach nene nia bele tahan iha tempo narok no consumo bebidas how no be dia clio atau juice bahau dikliu hira ita launane dikliu te hemu be hal barak tamba ita quando lao kosar sai tem que hemu be fale para tama fale que ata halo ita bele dehidrasi ga anusan ka sane nebe how no consumo hahan bahau gosta liu ben kalau pop mi no hahan ser seluk nebe maka ita ham para halo hemu be barak ne halo koi intinya kalau bemben itahan bembeng itulah proses hemu be barak saya ita refal bahan lokal dikliu saya tahetan sapateka pipino ai farina fehuk sarne ne dikliu tan ita lori ne dikliu tamba pateka itahan la precisa buka bena pipino itahan la precisa buka bena então ida ne bel ha força ita o hire hetine viajan ita bela handiak mai beta la descansa hudiak nemos problema stamina lah na fatem bahau itania snack ne be kita tu uza ba iha lao neng ne dekli ita hola ida ne be maka itahan ita lebel hemu be barak intinya hana sahan yang sang de bembeng no ser seluk tan kalau snack ser seluk kan sakusuka pop mi super mi serne itahan tan ke hemu be nos bembeng hemu be itu ande ita bela lao o distância ne bedo bahau idane aman mebe ne tur hauni experience rase ya interessante ikusliu hawa kar kata tenes nesang saída mak sai to agora ha husi tempo uluk to agora ne mudança bot hasa mudança los amonto ninia an li husi experiência bara que natureza camping hiking ne rotu experiência vai ter an pessoal ne mudança rumah acontece no mudança ne saída e botar uma diferente iha parte nebe mak diferente husi uluk mai to agora ne ohin lorong ne how senti liu how diferença iha haunia família how nia mau how ni bien sira how diferente itu husira tamba how ne tempo barak how lao how halo vida adventure mudo ko comunidade dalam rumah sawang kita conta história barak kono ba camping então iha diferença liu ne how sempre halo separação de clio how ni umalaran rasek how diferença la sosira dalam rumah ami quando turha mutuk ami kuliah buat balong sempre how hanoing nebe diferente dalam rumah ai how bela controla liu how ni mentalidade how ni emocional how bela controla liu how ni calma liu ikus na how bela calma liu tamba liu se experiência ser na hotu nebe mak how sorry vida adventure nien how rasik bele controla how ni emocional iha umalarang nomos how mos iha parte da bela controlamos how ni umalarang hanesan decisão rumah how bela foti dibandingkan how ni mau how ni bing maybe ami sempre comunica ba malo argumento ne laos objetivo liu mas vemos dalam rumah objetivo bele kahor halo balanço no ne monte hanoing influência barak husi buat serna hotu husi viajan serna mak halo how força atau hasoro viajan moris irane lilu ba hani umalara no how senti agora la dia cliu mai be
bele responde ba umalarangnya. Okay. Halo diferenciansnya. Dia informação interessante los. Mas antes Ramata montoi ia hanuing sugestão crítico ruma nebema kita bele foba itene kolega sir nebe hakar katu haikin dia kelutan sirah karak aktu explora timor ne furak dia kelutan saida mak importante leo pelo menos essa número ida ka número 2 ka número tolo se mensagem crítica barak leo mensagem ita hareba impacto desastre barak na mesma acontece em hira mais filo será melau ida rua na mesma sempre acontece hanya soalnya haudian ita fahetia pode tidak desastre de mistério ita ketak dia mas be ita tem que preparar tenan wan hira tu halo viagem nene ita tenena risco será mas kita tu hetan ya nova então iha point tolu nebe mas kaso hinta kuliona hause kulia fira fale lilu kono ba SOP nede SOP ne importante los ba mahotu nebe maka hakar fotinian ka hakar chlorinian ba basicia natureza ka o auto explora timor de furak nene barak demais barak mo sedok descobre e haumos fatim barak hau sedok to mai be o hira ita decidiana ita tem que atender risco serama kita to soro ya nova ita tem que preparar ita nia saúde mentalidade importante saúde físico importante nomos equipamentos ne hotu importante ba ita então hau mensagem makne ba jovem seret makakara katu hakbesi kama natureza livre importante lauto ir SOP nebe makiha nomos tem que respeito ho ambiente nebe makiha respeito mahenka naimba natureza tem que respeito hadia itani linguagem wan hira mutuk ba natureza hadokang ona ka hatomana nona atu label soy fairar biru foi ri hakarak fila tem que lori fila label husai ka tehnova idenemos salah satu poin importante de baita o en satu cuidado hadomi itania natureza ne importante los nebe natureza hein ela moto atu descobre timur ne natureza se virgem ela precisa moto bela descobre mas be tem que lauto ir SOP nebe mo o hein ta basira nebe la haten SOP ne saida SOP ne standard operasional procedure so ne significa ta processo tomak nebe kita karaka preparação hotu nebe kita precisa atu prepara antes ita desloca ba faten nebe ta karaka toba então inclui bat hotu nebe equipamento saúde mental etc. Então ba futuro ne monte karaka tu dadauk ni hel hanoi abambarua atu atinzi haikin nebe Okay, nessa ni timor ramelau kablaki hau baona mati biang mungkin fulan tolo hau se to henova se sai husi na sound timor leste foho ni rema hawa kara close nema iha Indonesia foho rinjani ne salah satu foho do nabe maka tuir hau nia perspektiva ne foho nama bonita los husi okos kera satu leteng ne nia terlalu ni view ne terlalu furak los nebe loron ida hau hakara klos se oportunidade ne hau hetan hau se ba to henova monte explora buka hatene tene história Rinjani ne narang halo hau be atrapalha itu Rinjani ihe informação balung hetan nona informação balung hetan no colega serena balung liu si media sosial ga Instagram hetan nona mai be precisa tempo, precisa itania osam, precisamos itania buat barak nebe kita halo yang hira to henapa ahono indane no ne significa kata colega sira o hira ita decidi atu hiking ka fating rumah destinasi rumah nebe ita gosta ita sempre prepara itanian esa opini importante mas vemos buka hatene historia fating rasik atu none ita bele conecta to ho itanian ho ambiente nebe ita ba namos ita bele hetan inspiração husinaba ne interesante inspiração saira mak montoy hetan durante ne haulah tene atu kuliah inspiração ne o insakar ke tamba ponto importante ida dit iha fatim balung iha fatim barak haula bele atu descobre haula bele atu publica iha media sosial so bele senti husione an rasiget
Salah satu ida nebe maka bele curah unia mentalidade. Ok. Halo bele Senti calma sente nessa calma nessa agora. Sim. Ok. Ok, dali kita obrigado para conteúdo. Espero que a colega Cira acompanhe, não beleza mensagem, nos educação básica ruma liga ho ambiente, natureza, não inseita do meio ambiente, mas vemos o inseita bele sente livre, no cura ita, se susi situação é bem difícil, no barulho cidade nian. Até la Cleur, no obrigado para ba Montoy. Obrigado.